Tuğanlar, assalamu alaikum. Doni KG kanalımızın görüşçüleri, жалпы mal çarba görөрmandары amansыздарбы. Бүгүн 14 fevral 2026 yıl biz Чүй облусу Сокулук мал базары. Сокулук мал базарынан сиздерге саан уйларды көрсөтүп беребиз. Каналды колдоп, бирден лайк басып кириңиздер. Biz сиздердин жардамыңыздар менен 30 миңден аштык. Doni KG алга кеттик анда эмес. Мына ушул жерде да бир уй бар экен. Мынакей. Карала уй. Боос бу? Туйындап қалды. Туйындап қалды. Буйруса 2 жумада туйт. Канчанчысын туйт? Үчүнчүсүн туйт. Үчүнчүсүн туйт. Баасычы? Чоң экен келишкен. 220 мың. 220 миң дейт. Доставкаларын уюштуруп бересизби? Ооба. Канча литр берет бул? Дыйкандан алдык да. Дыйкандан алдыңыз, 20 литр берет деп айтты да. Берет экен деп. Номер кана айтасыз? Ана мага бирөөсү бар. Мына. Да бирөө бар экен. Андан кийин номер сурайлы байкеден. Кана, бул канчанчысын туйт? Бул 6-чысын туйт. 6-чысын туйт экен. Чоң экен бул дагы. Жакын боос, Мына запаскаларын көрүңүздөр. Бунун баасы? Бул 165 мың. 165 миң. Туруштары да жакшы экен. Номер айтыңыз. Эти да бар да. Эти да бар экен. Номер калтырып коюңуз, кимге чалат? 995 0995 135 777. 777. Рахмат. Мына алам дегендер болсо кайрылыңыздар, номерлерин алып бердик. Биздикин тартып кой деп чакырдык, көрсөттүк. Мына. Достор, байке. Канчага алдыңыз? 182. Буйрусун. Мына 182ге эркек музоосу менен, 3-чү туут. Бука канча болду? 137. Алдыңызбы? Жанакы бука кен кетиптир. 137,5 миңге кетиптир. Жана тартылган. Өлүкчү. Жаанда жаап кирди. Навестин астында жүрөт окшойбуз. Могу уй кимдики экен? Мына ана өзү. Байке кандай? Канча баасы? 200 миң. Мына. Сементалбы? Сементал. Бооспу, саамбы? Азык саам. Канча литр берип атат байке? 18 литр сүтү бар экен. Онлайн сатасызбы? Же базардан сатасызбы? Шеден, бир эле башпы? Бир эле. Канчага чейин соода болду анда? Болду. 200 сурадыңыз. Жок, аларманчы. 170. Рахмат. Аларман 170 миңге чейин сураптыр. Барам азыр. Кана тартып кой дегендер көбөйүп атат. Кана, ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысызбы? Боос уйлар. Айта бер, чекеден. Февраль айында туйт өкөт. Буйруса экөө тең. Өкөт тең. Канчанчыларын туйт? Үчүнчүлөрүн туйт. Үчүнчүлөрүн. Желин салып мына көргөн. Бааларычы, баалары? Баалары өкөнү 400 миңге берем. Тияк биягы жок эле. Түш кичине. Биртке жолуңа Жолуна түшүп бересиң. Мен подписчиктериме түшүп жолдор 220 деп атам. Буну 180 деп атам. Мына бир-бирден, Бир-бирден айт. Машина таап бересиң буйруса. Машинага салып берем. Салып бересиң. Өзү Кана, төлөйт жол. өзү төлөп алат. Номериң айтып кой. 0703 0703 20 03 20. 20 03 20. Чалыңыздар андан. Каяктын маалы ошондо байке? Каяктын? Ысык атаныкы экен, ысык ата. Чүй ысык ата. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Кана ушул жерде бооз экен, Экөө тең бооз экен. Кана эсине маалымат алып көрөлү. Туйун деп калыптыр. Бооздугу? 8,5 ай бооспу? Түз жумада туйт. Канчанчысын туйт? 15-16 сүт берет. 15-16 литр сүт берет. Канчанчы музоосу ичинде? 4-чүсү. Баасычы? Баасын айт, баасын. Баасы 160. 160? 160 миң. Тиш баскан эмес дейт. Кана ачып көрсөтчү тишин. Жашын тишин, болду. Тишинен да билесиздер. Тиштери чоң экен, 160 дейдиңби? Булчу бул. Бул да туйун деп турат. Бул да туйун деп турат. Канчанчысын туйт? Бул 4-чүсүн туйт. 4-чүсүн. Баасычы? 180 миң сом. Номерин айтып кой эми. Алам дегендер болуп калса. 500 0500 47 55 88. Доставка уюштуруп бересиңби? Буйруса подписчиктерге доставка уюштуруп бер. Мына алам дегендер болуп калса, чалыңыздар ушу жигит. Базарда турат, мына Сокулукта. Кеттик анда эмесе дагы көрсөтөлү. Бюджетный вариант. 100 миңге берилет. 100 миңге берилет. 8 ай болот. 8 ай болот. Эрте качып калыптыр да? Эртерээк качып калган. Бюджетный вариант издегендер болсо, ооба. доставканы уюштуруп беребиз. Доставка уюштуруп берет. 94 94 91 91. 91 91. Могу швед дейт. Алда бирди турган. Бул бирди турган, экинчиси туйт, Саамбы?
Birinchi tuğut ekan, sağan ekan. 100 ming so'mga. Ha, qancha litr berib atadi? 6-7 litr süt beradi. Iki boshmi? Iki baş. Bo'ldi, qayerligingizlar tug'anda. Budjetli variant. Budjetli variant. O, tur aytasың, баягы arzonroq deganlarga bo'lsa. Assalomu alaykum. Qancha ekan bahasi qaravuyning? Muzollu. 160? 160 ming deydi. To'rtovdan teng chiqavi. Yesi ko'ngil bir bayatadi. 160 ekan. 160 deydi. Mana o'shaga kelatamda bayka. Öngdü, boz bu. Qanchanchisini to'ydi? Jash o'xshaydi? O'sha birinchi ekan. Birinchi to'ydi buna. Bahasichi bayka? 115. 115 deydi. Birille baş var mı? Pazarda satasın mı? Online ile sataveresiz. Pazarda da online. Kana nomer aytıp koyun sende. 707 707 62 62 38 38 67. 67 ekan mana. Aylandırıp görsötemin. Densoluklar bari жақсы. Şarp parp bolgan жоқ. Mana görüңүздөр. Maqul, ийгилик. Анда дагы кеттик туганда. Навестин астына киреличи. Muna tuğanlar uşul жерде дагы музолу уй бар экен. Мына көрүңүздөр. Жапчаш экинчи тут музоосу ургач эркекпи? Ургач мынакей 4 желин көрсөтөлү. Үрттөрүн караңыздар. Sütü 4 тең чыгабы? 4 çıkar. 11 litre süt veriyor ota. 10-11 litr süt berет. Baasычы? Bazıları 170 de ota. 170 ming сурап атат. 165'e verelim. 165'ke berem дейт. Мына музоосу. Көрүңүздөр мынакей. Bir baş mı? Bir de var mı? Bir baş. Nomerdi kaldırıp koymayız mı? 0708 0708 68 37 10. Mına muzoğlu, urgaçı muzosu menenki. Baykege çalыңыздар. Ekinci tuğut he? Ha ikincisi. Жап uylardan alam degenler bolsa mına ekinci tuğut. Muzosu menen. Bul жерде daha bir tuğan olsun uyu var eken. Kanday bulup? Tuğan mı? Şöyle pöstürü parada. Çörni piyostri. Altay boz. Altay boz. Sağın mı? Ha boz. Altay boz. Sağ ol. Sütü de var. Ha sütü de çıkat eken hazır he? Bağısı kança bulup? Artık göstereyim. Bazı 230 bin. 230 mingga. Qanchanchisini to'ydi buyursa? 4'üsün. 4-chisini to'ydi ekan. Nomer qoldirib qo'y. 704 0704 62 62 92 92 87 degan nomerlarga qana bir. Ha, mo'lar he? Ha, büt chorniy piyostri bu, he? Bunaki ko'ringizlar. Buning qancha? Bahasi 190 ming so'm buni. Sütü qancha oladi? Qancha litr berib atadi? 15-16 litr süt beradi. Bulchi bul. 20 veriyor ota. 20 beradi ekan mana. Arqasidan o'ta cho'ng ekan jelini. 4 teng chiqavi? Buning bahasichi? 190 ming. Janaq nomerlarga ayrilsa bo'ladi, he? Bo'ldi. Chalib ko'ringizlar. Bu yoqda iki xunajim bor ekan mana. Toza shitster o'xshaydi. Kimniki ekanini bilmadim. Buni esi yo'q ekan. 210 190 mingden so'ralyapti, esi yo'q ekan. Ha, 16 litr süt beradi. Bahasichi? Boğazı 130 130 Bu qanchanchisini tug'an? 25'incisi. 5 Emili. Emili. 5-chisini to'ydi ekan. Qancha savdo qildi bozor? Cho'ng uy ekan. 120 verdi. 120 berdi. 125 olsa benim. 125 ming bo'lsa berem deydi. Mana. Qana nomer? Nomer Qancha? 0705 75 35 05. Çalın. Noter versin. Bo'ldi. Garantiya. Sütünü. Bo'ldi bak. 16 berbese He. akıp versin. Bo'ldi. Mana 16 litr berbezi olib kelib bersin dedi bayka. Alamın dedi. Mana shunday baykalar da var. Обратно alganlar da var da. O qunajin so'ra ekan. Bayka qandaysiz bayka? Qancha ekan? Bahasini aytib qo'ying. 160. Bo'z bu? Qancha ay? 8 ay bo'z. Qanchanchisini to'ydi? 3-chisini. Online satasizmi bozordanmi? Ana nomer aytib qo'ysangiz da bo'ladi deganimda. Aytasizmi? Ya. 77 milyon. 0770 ming ne? 777 mingmi? Ha. 43 05 06 ekan. Mana. 43 05 06 ekan. Chalib ko'ringizlar. Do'stlar, endi shu meni videoni jintiqlaymiz endi tug'anlar. Mana kun ochilib kelatadi. Shul yerda cho'ng uy bor ekan. So'rab ko'rib, savdo bo'lib o'tadi, biroqchi. Nima aytavo esi qanday? Qancha qaldingiz? Siz buni? Bayka, qancha qaldingiz? Hay bayka. Qancha qaldi? Satdingiz? 113? 113 ga satılıptır buni.
Bunu 260 bin sürüp attım çoğun uydu buna. Bu sağım boz bu. Tuğunda kançançısın tuğut? Bilmeyim. Online satasız mı? Ayt nomerini işte. Nuke nomerini ayt koy. Nomer. Ha maqul. Online satılmaydı ekan, biroq yaxshi uy ekan. Bunday sütü görünüp. Qancha litr beradi? 27 litr süt bergen ekan. Mana uşul satıldı. Dostlar. Mana uşul жерде да uy бар ekan. Бұл sağım hazır? Туйындап қалды. Туйындап қалды. Қаншаншысын туйды бұйырса? Төртіншісін туйды екен мына. Туйды хороший, желін салып баштады. Мына желін салып баштапты. Төртіншісін туйды. Басычы? 150 мың сом. Дағы қайсы уйлар бар? Қана. Емі туйды дейді. Моғы ақ бы? Ағыш бы моғы? Қайсы? А, бұл. Мына бұл. Бұл 8 ай боз. Қаншаншысын туйды? Бұл да төртіншісі. Бұл дағы төртіншісін туйды. Басы? 150 мың сом. Да. Желін салып баштап тұр мына. Көріңіздер. 150 мың. Да қана. Анан бұл екеуі. Бұл қаншаншысын туйды бұл дағы? Чоң уйлар екен. Бұл бешіншісін. Бешіншісін. Екіншісін туйды. Бұл екіншісін. Жаш екен. Мұның басы? 140. 140. А бұл? Бұл да ле. Бұл дағы 140. Қайсы номерге чалат еме? Алам дегендер болса. 0500. 0500. 69. 71. 71. 96. Maqul. Мына шу 4 баш екен, 4 баш чалыңыздар.